دم باش تماشاوانین هجا برنامه نانو دار جارکی دی ام بورنه ام لسر اکرانین ونه وی هفتی ام دخوازن جارکی دی بوره برنامه کی خوش درباس بکن ام بدالیا نستارنه دم باش چوایی ساوی سپاس کم چوایی باشه ام جی باشن و ام جارکی دی بخارنه کی دی ام جارکی دی هات نجم هف سپاس کم هدی اف سال اف دموشان جی تقده مگوت yani ام دخوازن هن خوارنین کمچینه کرنه ام بین سر اکران ایرو خوارنامه وی چی به؟ ایرو خوارنامه فرنگی داگرتینه بیشتر وقت yani kebabı koyun be فرنگی çeyrken ya hem de تقلیدی ویدا می چکن ama vecera mi bekazkiwi وقت dolma çeydi be امی ویچه بکن فرنگی داگرتی لبر بیجه امی سوار چکن سوار به علیجانه سوار به سبزه می چکن سبزه چکن yani باشه تدی هفتیم بوری مثلا ما بالجانی رش ما چکر اسلام کبابی می چکر اما اسلام کبابی چکر yani خوارنین جور به جور هم چه دکن لگوری موسمی لگوری دمسالی جی ام جاند گورینن işte مرافت کار بیجه فرنگی دی داویا وان تی راست دماویه لبله هیدی داویا ویجی تی پاییزه yani هیدی دقیقاً راست دقیقاً بلی کوبه قده مگوت ام خوارنه کی فرنگی چکن کجا فرنگی چید به herhalde bir goşt ve kevenave hınaki tiştmiştediğini emi biyekhnenave emi gaveki di vana bibinin مبست ما اوه ام خوارنین جدا ام بین سر اکرانا و تماشاوانی مجیج بو کو کاربنج بو خو چیکن نخو باشه ام جاره کی کاربنج خورال مال چیکن yani دخازه می گوسا چیکن yani مالش خورال چیکن باشه ده تماشاوانین هیجا ایرو خوارنامه امیج فرنگیا چیکن هر وها سوارکی امید برا چیکن او جی دیسا فرنگی دیسا کبیه نه به سبزه و چی به گاوه کدی امی یک بیک malzeme کود که من ناوی امی بدن ناز کردن ام بیشن نان و دان دست پیدک. بردوام دکن ما یک malzeme خو آنین سر اکران هاجی ایجا امی وانا ناس بکن بلا دالیا نستاج بوم بیجه که اف هر دو خوارن بچی چید بن بکیجا malzeme یا چید بن دالیا نستا خوارنا می سرکه ام جور دست پید فرنگی داگرتی yani فرنگی ملورانه گوشت ملورایه گوشت برخا گوشت کیه گوشت برخا و گوشت گولکایه tamam. Yeksal yani. Goşte berxa kudra goşteye? Goşte ser parsiye. Goşte ser parsiye. Yani goşte ser parsiye em vez kebabcı teda vi din kar. Vi kartin no? De kebab edici. De kebab eden priçer. Goşte golka jî hineki soraya lebeli goşteki taze xuyadike. Ya henki runi duvi yani ki zede runi zede ve henki ruvi bedone بهذا خلاص كي يعني تمام goşte وكيدن ما goş خو فرنگي اmet dagrin زكي مچا كبناوا نافكاوي نافكاوي isote sore men ki bikine bivaz da vrahye guze mel vrahne sir heye ulvra avya nafkawi çed be nafkawi çed bu tevli goşt be yani nafkawi çed be ام مگوک dolma lebeli ام وک شیوازی dolma چینا کنه چیزی جدای خورنه کی وکی جبر کو برنج نکبک برنج نکبک ام بیشتر وک yani kebabı فرنگیا کدزگاره در چید به yani وک ویچید به ام بیشتر ekstra da güzdeki zika ام ki benir کنی که اینجا کبزی که فرنگیا گوز تمام خوش گوز پر خوش که اینجا هر وحال ور پنیر می قاشار هست. وقتی که ما داگرت، یعنی گوشت می وچه قید پجی یعنی
Ev goş bipije, goş pijandi em bikin zikê firengiyê xwe. Baş e. Piştî wê em qaşarê xwe jî bidin ser. Ha. Em ê bavêjin firinê. Qaşar li navkayê nake. Na, dikeve ser. Ser wî. Ew jî tiştekî baş e. Yani şêwazekî çêkirina xwarinê û her wiha xwarinekî firnî ye. Firnê de çêdibe. Net quşxanê de çêdibe. Na, quşxanê de çêdibe. Yani pir av de hindik yani pir bi av nîne. Baharat dikevî. Vakîdin. Baharat kevekî îsota sor e xwe ew hûr e ew jî dikeve navkawî. Her wiha sos mos jî re hewcê dike? Na, hewce nake. Goştê wî gere hinkî ziwav e yani. Ne ji nava goştê re, ji nava tepsiyê re, yani wextê ku me beriyên bavî ne Ava em hindikî bavêjin dolê firengî zû xwe berdide, ji ber xasî yani pir hewcê avê nake. Me xwarina xwe sereke nas kir. Firengê dagirtî, a bi qeşar ku çêdibe, her wiha savar. Savara me jî bi sebzewê çêbe. Savara me jî li bira balîcanê me reş hene. Em ê li bira pîvazê me jî pêvekî, îso jî firengî jî pêvekî. Ew malzemeyê carekî bikevne nava savarê jî. Kevne nava savarê jî. Me got dem sala payîzê dem hêdî sebze xertin, xilas dibin. Rast e. Ew ê başîn. Me got xwarina me bi firengî em ê çêkin. Esasî xwarina me ew e. Ji ber wî savar jî bi fireng wê çêbe. Savar jî bi fireng çêbe. û her wiha hin malzemê dî jî dikevî. Dike îsot jî kevekî. Me got fireng, pîvaz, îsotên sorê kapya, balcan. û birûnê malê. Birûnê malê. Ince teşçi destpêkî te goyî. Goşt me destpêkin. Tamam, keremke. Em ê goştê xwe hûr bikin niha Dalyan usta bila ev ya goştê parsû ye, hinek bi don e. Lê mirov dikare bêje heyvên de berxa de goştê herî xweş yek jê ew e, ne goştê parsûya ye. Goştê parsîya pir xweş e. Pêşî tê hinekî hûr bikî, paşî bikêre. Me hûr bikin, paşê bikêre ji dîsa me bi her du kêra bê. Ince bi her du kêra û şêwazê hûrkirina wî aslında di bernama me de em dixwazin hin wan şêwazên ku çawa têne çêkirin wan jî nîşan bidin ji ber ku yani em ê got tama wî lezzeta wî dûr de ye lê belê dîtbariya wî jî yani tiştê ku em tîne ser ekranên we ew jî dûr e. Em dixwazin ku hûn jî bi me re wê xweşiyê em bi we re par ve bikin, hûn jî bi me re bînin. Ji ber wî yekî Dalyan usta vê goştê wê çawa hûr bike, yek bi yek em ê bînin ser ekranên we. Belê dî hêdî em ber bi dawî ve tên dawiya hûrkirina goştê de ne? Goştê me hindik ma. Em ê cana bi kêrê. Îca de tê her bi du kêra tê çêkî yani goştê hûrkirî ê kêr. Taybetiya wî jî xwe ew e, em ya bînin ziman. Me jî dikaribû makînê bida û ew bikira lê belê ew taybetiyekî wî namîne. Niha piştî te hûr kir, dîdî nav hev dikeve hinekî Kem hinkî xwe bavêjin ser e ber ji xwe jî bavêjinê, tamam. Xweş bê berkêrê serê bigerî. Bi wî awayî baştir çêdibe he? Tamam, ji bo pijandina wî jî xwe lazim e. Herê, me xwe bavênê kir ji xwe. Hinekî jî lê kim? Bavek, ji xwe hez dike. Kanekî lev bide. Tamam. Bes e? Bes. Tamam, me xwe avête ser. Îca dora hûrkirina bi şêwazê du kêra. Îdî em ê hinekî dî hûr bibe. Ev jî elbet mirov belkî hinek temaşevanên me zanibin bi şêwazê çêkin, li mala xwe belkî karbin çêkin, lê belê ev karê ostayê ye bi rastî jî li taybet
لقصبخانه تمام رفت خوازه چه دکن لی هر کس چی بیش آوین کاره چیکه دالیان استاجی مثلا هولکرنا گوشت و چیکرنا قارن دا ماهره yani جوی آوی به باوریا ما گلک لیتی و قارنین هم گوشت خوش ورد که قارنین خوش چید که ها sağ ol spas. Naha pişti ku ev çıka devam bike vi avi. Yani bu kiri qasi 15 dakika ona mı çekin? Qari qasi 15 dakika ve tusa vi avi hiç vurki ne var? Hadi. İdi pişti hazır mı? Pişti hazır ve mi? Malzemeyi yiyin diye mi çabukun? Ama bir hangi sor bu kadar tavada? Ha bir seri koy sor bu. Bir seri koy sor bu. Bu pişti vi malzemeyi diye tebliğ bu. Malzemeden mi hangi babı? Ve ev jiv sahur bin. Ev jiv hur bu. Ev jiv hur bin. باشه دیمنا تماشا بکن لکیر خبتاندنا دالیان استاد تماشا بکن اما اشکال گاوکی دیسا به هفره بکن ام بردوام دیکن وایه هما بیجه ایدی بل بداویه و هات الیان نه گوشت ما بس تماما خایدان جدای کم وای گلک سپاس کن راستی جی کدکی صافی گلک سپاس بریم تماما نه؟ ها تماما اف 15-20 دقیقه هما بیجه 15 dakikada mı çekir yani böyle? Biraz ziyade jihur ne be? Ben ziyade ne böyle? Bu kasi kun böcün yani goşte bir kere ya. مدون دوف نخستن abi. Medun nexte ki Goşte me bedon buş xoy. goşte ser parçaya bedon eş xoy. Ne? Şu kasi per Mut havcay. ama mut kare duv jibi xi. Yani Mer dikarib ki. Ev ku per duv hazbike. Yani dikarib ki. باشه goşte me gelek xoş çibiye hazire teni açıp ki. Azana bilim ser ocak dedi bepejinim. Dura isota me. Em tiwanji paş tevlib ki. Sir heye, guze me hene. از هنگ برای پیش زوانج تک میکی تبله بکن بارات او باور میکی پشتی بیام به رنگی خوازه ام نخا اونجا خوش شغلینه اما دویادا چکن خوازی اویا امراتی جبر tamam بس سرورا ام اونجا خوش شغلینه خوازم هنیک رون تینک رون بیخیه تکم برنج بقاسی رونی مهیزی برای پرای کنه tamam بقاسی که هنگی رونده خوش دپیجه باشه دوی وکت خوازی او یا هیدی جیتی تمام بس خاصی کفچیک دی کفچی خارنه ما بردایی که سور بو آگه ما سور بیه تمام هیدی نکنه ما سور بو پشتی گوشت بردیناوی پشتی کو اویا هنکی دناوونه ده سور بو شخوا دوی نامبری ده تی سبزی خوازی از ایستوتی خوان چیکم tamam خازن بیاد هیدی توپکم yani baş çebiye bir tam dibem şişe xen dibe kebap şey kebap ne var ona goşt kebap diye yani jberiye ki hem dibejin yani goşte kira desta şu makine her tim baştire çötere ne var tamam o işi hoşe harına hoş yani ha böyle ha bu digire da dibem hep ki denemem ki sevmem çöp şişe bak kebap çeydi ve çüç ki şişime jide em şu şişe ki bu carbini kebap ki tu madem tazi bibini dema kebap te çekirin az bir kişi şu an keviye nasıl yani kes sevi şişe zuzuni karışık Dalyan esnaf fazla hünere xanişandı em kebap çi rakilli em kebap çi mi carkidini çek carkidini inşallah ben kısmet rojaki em eser agir kebap yiyecek çekin goşte babajin tavi tamam tvijin axiye kan belki dafse havosa çekin babajin vakti kom fırıngi babajin parane em az binherim durumavi te viji ve kebap deyni ser bu fırını tamam başa ama goştime çu ser agir
Ama ha başına bir lev بدن. هذا ben. Lev بدن ya. هذا. Tamam. Ve navberi de teji استقطع خسير كان زي الفرق الصوت. ودي دست مشكلنا. سبزی بیتی. تماشاوان این هیجا ام خوارنه کی هم خوش چیزی کنیم ساخویایه براستی جی دالیان استا کده کی مزن برده حتی گوشتی مهور کرد و هر وها نهایی دورا چیکن نواویه نافکاوی کو چی کوی تلی گوشتی ببین امی وانا جی نشان بدن başta fazla lapki xoda geçip bir arada. Tamam, ki lapki xo goharine. Az ve goştil hev dedim. Dalyan usta, goştime az bim tamam. Abi goştime bes rengi tam sor bir az ana pivaze berdim ki piştivi ame sire xo o isote xo sor berdim ki. Tamam. Bazen ben pivaze mecite de bimren. Ere pivaze piştivi ame isota baveni isote sire. Evet. Varate xo ediş baveni ki. Runi vi nav runi xo da baş subjiya sor diye. Preje runi گوشت سر پارسیک مکروی که تب رونیویه باشه شخو ما رونی گلام هندی قصد ناوی جبو قاسم گو بره هم رونی خبر ده رونی مالی جیم رود کاره بیخه ناوی یار حوجت که یعنی گوشت سر پارسیک پر رونی مالی حوجی نکه رونی جدا مرو بیکی تام گراند بی تاماوی آنها پیوازی خوشی ما آویتن ناوی از یال هفدم لفخه باشه ممکن لفخه بره باش بجه یا ایسوت مقاسی برای بیا پیواز مقاسی 5 دقیقه دا به هفته را بمریم ایسوت خوش باوریم که تمام لازم برای ایسوت ما تام یعنی کدا نمیریم برای بی یعنی بردرانه ها بلا بی بردرانه نوسا هذا وقت پر بحاله جینا خوش بود نه باش چی به ساج راسته جو قاسم بکز که فرنگیا راستی تولی هف ببن شو ویجی بینه گوزی مجید برای اما پشتی وقتی که حاضر گوادی دهاوینی دم ویا هنکی هور کر اوجی هم اصلا نزیده هور نزیده گیر اوجی مگو که برای اوکی ما وقت گوشت ما چهور کری اوجی قیدی روزانه به کود ناف ده گوزه آره نه aynı usta tamam navka خوارنا که ام چی دکن شیوازه کی تایبت ام چی دکن مگوت گوشتی هورکری اب کیرا هر وها پیواز مخزن آوی اف ایسوت سورو سیره اب که ناوی و هر وها گوشت که ناوی باشه جینک بهاراتی مهزه باشه اجاق همه مزنجی هی اجاق همه مزنجی هی گر کتبه جی باشه کنابت خوازی در باسی ورجی ببه اما دیمنا بین سر اکران شخواه گاوه کدی من جاره کدی پشتی کناوی تمام بود من جاره کدی به هفره بن لما تماشر کن دیمنین کو امی بین سر اکرانی من ما گوشت خواه بجانت نافکامه حاضر تشتی که تولید بن یک بی یک مخستی معانی سر اکرانی و هر وها دالیان استال سر اجاق مزن چیکش بو که خوش چی به نها دورا نه می فرنگی خوبینه ایدی دورا وکرنا فرنگیه نه ایدی بی قوارتن نوایی به می هاک که چی بینزکی در خمپه
نشانی مبدأ یک بیک هم چاچی دبه او هات ما هو بكنز كي قپاقایی ودکن هري كيف تشيز كي يدير ناوایی تی جناوی درخی هر وها موی ناف کی ناویجن نا اما وانا لبرا بين كادنا مي صور چيكن تزكي تف دركت تمام هم نشانی kamera جي بدن وكي خيادي كي اب في اوي ودبه ام او هذا ينمانا افيا جمي بيخن نوا سواري نص تيجي نوا سوار تمام قدره 2 كيلو فرنگی ما هي 2 كيلو نسكي 3 كيلو هي امي باجان فرنگی داگرتی چیکن گوشت و بکوه نواوی و گوشتی که من حاضر کرد به پیواز سیر ایسوت و گوس تمام باور کن و خوارنه که خوش در که ام صاحبی دیکن اوی اجاب پشتی که وکرناوی قدیا یک بیک و بین داگرتن و امی باویجنه فرنه نوصل همه قاشاری ما هي من كي يجيب دسر دوين أولي داس جيفيا هاتوي قاشاری دخازل لرندخم تمام باشه و دیمن تماشا بکن یک بیک امی بین سرکانی و از جی به قاشاری کور بکم لرندخم بلا پاشی اوی می باویج نسر نه می باویج سر و باویج سکی فرنه هنگی بپجی قاسی قدره کی بازده 20 دقیقه درس که بی باشه از باورم قوارتنا فرنگی ما باجان ما تمام بس تمام خانم بیادیم برهان میانه گاو کردیم که صابر اری هم تبسیه خدا خنابه تمام هم سر هوا خوشی پاکش کن بدرج زواب کن پاشی دما داگرتنه نه دما داگرتنه تمام تماشاوان هیجا وای جیویه هری گرینگ باجان داگرتی فرنگی داگرتی ام چی دیکن گوشتی ما حاضره فرنگی ما حاضرن قاشارا ما آماده تپسیا ملبره هلی دی امان گینه دغاز از بیا بدم برته یا نه وقتی من تجاکر تجی بجی کم کی بده سر قاشار بده سر ها ما قاشار وی وقتی می بدین سر هلی تمام ودي فرني ديش خوي بجا هري قشري هنا كي موها شخاص زبديني كي زياده بدا سر خازي ابانا مجبر لكن بدا بشبره او هل سردينم نعم تخازي تيك دسي هوك طريق بك توب بو تمام ناخذ از لابكيكي بيخ دستي خو تمام تو خو حاضر كه دوينا بريد از لابكا خو بيخ دستي خوش بو يعني فرنجي كهنكي بگوشت فنجرا اوه نر بناون تمام فاسد ها خوش چه او ها بکن اره يعني گروور بکن که برای که خارج چه بگوزا او ها باشه تایبتی که وان فرنگی ها هه فرنگی پاره کی برای هنگی حشک بن yani حشک de yani evinler nav cüzü paylaşın. Bu fasi برای هنگی به گوشت yani فرنگیوی. Bu fasi که فرنه داد بجی نه پلشه. تمام. ابيض ما كتف فرني و السر بحاله
سر بحاله شخوا گوشت ما پیجاندیه گوشت ما پیجی امی چند دقیقه بینید یعنی فرنگی زود پیجه جو قاسم دو ما خاصی قدره که 15 20 دقیقه 20 دقیقه جب کینکشی پیجه یعنی تمام پشتی امی ما آویت فرنی دی امی دست چکرنا سوارا خورد اره امی جبیر نکن حتی اوج فرنی در کبه امی هیوی دیکن کو سوارا مجی آماده ببه از باورم تمامه تپسیامه تجبو تپسی تمامه نها تتوی داگرد ما قاشاره وی جداتین سر ترى تبات كي قاشره من أحسن و تیر بکی انشالله امینه کی جه دکان بکن كان خاطر آلكارية تبكم بهورا زوجي كه تمام تشنا بالهندي قسمتي كيش شو اما تپسیامه آماده فرنگین داگرتی باجانین داگرتی آب قشار پنیر خوازی جبر کوی زودر که ام گاوه کی دی باویجنه سوار خود حاضی ام دست بکن هیچ وقتی که فاضلی سوار مبرم هنکی دملمش ببی بلا بینا خو بده اما وی دمی باویجنه فرنه جبو کو زودر که بنه راه بکی جبو نشاطه باشه ام گاوه کی دی به چکرنا سوار بردام دیگه بله ام بردوام دیکن ها ما فرنگی خوی داگرتی توایی قداند حاضر که مقصد تپسیه ده دورای کویدی هر فرنگی دست به سواره خود ام دست به سواره خود دیکن سواره خوی به سبزه نها دست بکی دی چی بکی زنا دغازه از روم باوجم قوشخانه خو زیدی بعد جانا سور بکم دی تاوی دا تمام دراج پیوازو و ایسوت خو می باوجس کس ها تی تاوی کی دیوانا سور بکی قلی سور که آیری می بقله پیوازو ایسوت و چه به پشتی می فرنگی خوش باوجس که به و سوار پاشی می بردن سر و آوای بیخنی اره بخوام دست بکن دست بکی کرم کی کامن کی رونی مال برای رونی گلا تمام او یا ناف رونی ده و سور به از وانا نزیکی تبکن دست بکی سحب قاسی سحب می سحب کبیه بس نه تمام ما سحب دی خیش ما خواهد زیده لدانیه بر تشتغل بعد جان نقول برا بدي تاني يعني نصح تمام وهر وها افيا خوارنه که کمروف دکاره دبر خوارنین آویده دبر خوارنین کباب مبابا داشی مرد کاره چیکه خوارنه کی بسری خوشش خواه مرد کاره هر وها مثلا هنجارنا مروف چیکه مرد کاره کذب بخلاوی گوشت بخلاوی گوشت مریشکا چی دبه نصح راسته ما جاره به فرنگی چیکه بالجان فرنگی و بالجان هم چیکن ما قلت اف خوارنه که سبزیه اری ما گوشت خسته ناوی لیبلی اصلی خواه مرد کاره بیجه یکی دیجباوی جید خوازی بالجان ما چوکش خواه بالجانی بچوکن و هر وها هیچی دما بالنجان آیا هیچی دما فرنگی آیا گرچه داویه ویه لیبلی دیساجی پیدا دبن مرد کاره بیجه هریمی جی پیدا دبن اوها کوپ و هور نه مثلا به آوای کی کو دنوا سوار ده هم وان دانه به هم جی انا بيت اندر دا بيت ديتنجي هم طعمه خوش هم جی لزیده گربه جی انت خازن برت نحله ده اون دانه به نرده اون دانه به او یا جید وی اینجا رونی ماله اینکه رونی ماله میکنه رونی ماله از بمته کلم که یعنی ام
سوار آخه برونی مالی چی؟ رونی مالی میشه. البته یاوی جی اوه. هاوک پیواز بکنن که هم زده پر پیوازی نکنه می ایسوته بره اینکه زده وید شنابه daha خوشه. پیوازک بسیه؟ یک بسه. تمام. پیوازی تهور هور کرد. بس نبر هور وید. نه. باوجم رونی مجبور حاله ایدی. جبو خاصی که رونی مالی زود حالت شویده یعنی هم پیاز اقبال نکبر ایدی چی؟ بلا به هفره چی بکنه تمام. از باورم اوجی نکی سور بوده. برای اینکه سور به می بالی جان اخبار اینکه. چه همی صوت خوشیت هوی کی؟ نماد سرور دادم می پاکش کشینا بدن کی بر کردی. تمام. از برای نمیشه دنگی بیته دویجه از وای حاضره تمام آدم بالی جان اخوان کی باوی کی کبسن تکنیکی لالیه کی بالنجان موی سوربه و بقلد مروف بالنجان قلینه و دیخه بابا خوارنه تمای خوشتر تمای خوشت بیز یعنی مدکارو دور داشتیم به قلانده بسا هنکی تمایی دوی وقتی نرم دبه نرم دو خوش نقلی یعنی به هم سور نامه عالی ده باش بقلید خواست پیوازی از لحف بدم لحف خواست اینکه ایسوته دیجی رونه مالی و پیواز ناف هفدم نها سور بکن با جان خواه یعنی فرنگا منافکا ایکونش بو دولمه ما چکر منافکایی درخست امی بیا برکن زکاش بو خاصی کنده زیان نبه اوجد بیهور کرد اوجد بیهور تمام بله سوارا مجیدی ها گاه آستکی هری داوی مبرسن اجاها مزن لور پیواز ایسوت خو فرنگی خو مسول کرد اونک گوشت مجی ماو گوشت میکوش بر ماو موجی کس بر دولما دولما ماو موجی خستناوی بلا طعم خو اوجی بدیه نها نام سوار همه بدم بردنی که تمام سوارا خوش بردی برده که هاد دلوی ناوبری ده بهارات ویژی کردن ناوی بهارات متف کردی که ما ایسوتا سور ابا رش و ابا هوش اوجی متف کردی که تمام خوی اوجی ماویتیه این گوشت می برج ما برد سوار سوار برده که قدر قاصد تاس تاس آوه هیه سوار ما آوا او سوسا خو گهانه هف لور
Balıcanı Balıcanı mehvek sor buna kalyan emavi nivi dersti nivi maye amji tamam bebe. Şimdi bas. Tamam. ما آوایش بردایه ایدی اوله کی خواب کشینه؟ خواب کشینی باید بعدجای مدر که من بریزی کادم. پشتی کو اوله کی خواب کشان دیدم بالجان باش دیدم. تمام. دوین آوری ده ام اجا فرنا خواب بشغلینم. بشغلین خورنا خواب باویج داغرتی باونه کی. کاری به هدی بر بداویه وره. اما بجت تشتک نامینه. تمام تماشاوان هجا ما تماشا کن. هندك ما صوره مهما بيجي تماما هري داوي ام خوارنا خوش باجي نفرني قبل كدي وقت دما هردو بيجيان مسر سفره مهبدو تماشاوان هجا مکاری خو قداند ما خوارنا خو بجاند و مسفرا خو دانی دالیان است حاضره ما ده خوارنی گلکی خوش چیکر ندیسا بالکش و یعنی هم از بخوجی نود بینم از باورم بلکی اونجی نود بینن اوها تیزانین اف سوارا به سبزه کنه چیکر سوارا تبلیغ لبله دولمه یا فرنگی داگرتی باجان داگرتی مچکی و هر وقت او گوشتی که مخسته نوی دالیان استاگو دبه کبابش براستی جی و او گوشت اصل گوشت کبابش خود نه به کره مچکره اویا الشیشه دا و صا ده حواجی چکان دوی داره نه çok şişin ya خوش خویاد که بل تمامیش بنیرن ما قلت يعني خوارنين بالكش ام كيف ما تيكم تشي ديكن داليان استاجي دبيالي ده جالك سر وقته سپاس كن جالك كيش بوته دورا خوارنا ويدي ام تماي بنيرن لازم بياسين كي هم باجاني داگرتي تمام لا جاف جينا باشنا باش بيجي اي نفسه بيجي يعني كي تجي زياده بميني فرنجي بلا زود بلا جو قاسي يعني بك قاشري tam سوربيه كوي بس ما پنیر قاشار جیمه سردانی بو و هر وها نوا فرنگی بداگرت بود خوازیم سوار جی بکن اف جی سوار امیه پر خوش خویادی که براستی ما گلک سبزه خسونه ناوی فرنگ باجان رش بالیجان ایسوت پیواز و هنکی ما گوشتش بلی ما مخصناوی هنک بهارات ملیکر تبلی هفچی بود رونی مالای تیده من عمل طعما خوارنا خواب بنیرن کام اولی فرنگی خوش هب قطعی ام چا بکن کات نشانی مبده ام قد کن نه قد کن تمام ام قد کن هذا وها ببینی daha خوش شد آوا وکی اون ببینن راستی جی پر خوش خویادی که هم تمایج بنیرن با چوا چی بیه دوی خوانی ده تشتا گرینگ فرنگی وینه آره دالیان usta yani براستی تمایی گله خوش تمایی خوش شد اف گوشتی که چیکر و باجان فرنگا تما خدانه هف به هف گهانه هف و اف پنیر که سرجی کر وی تمام کریه وی تمام کریه هم نای زواجی به سروی نوسا yani زواجی نبیه بابا فرنگیز کردی شو زیده منه پیجان دورا 15 دقیقه فرنی دما
فرنگی زیده یعنی او بید حلی یعنی tam ana ev kabiye. Her vaha tama savara jibnerin. Savara gir bu ev. Her du yek jeki xoşlik çebiye. Yani Murat kare ve her du xwarna behevre çeke. Her vaha ev savara gir ber Murat seri xoşit kare bu. Diberde Murat cacık çeke kare bu. Rast. Ev xwarin jî yani bi her awayî mirov dikare çêke mêvanê mirov bê mirov dikare ji bo wan biezmîne bi vê rengî her du xwarin jî pir xweş çêbûne destê te saz. Sağ ol, spas dikim. Yani goştê wî wek goştê kebab e xwe. Wek em dibêjin Me goştê kebabê firingiya mesela dikare çêkin ew ji qîmayê jî wek bûye me sadece îlavete me gûz kiriye zika. Goştê berxa û yê di dewara yê golka me tevlî hev kiribû. Her wiha gûz ketiye û hinekî pîvav sîrketiyê me xistbû navê yani her tişt hev du temam kiriye. Em bên destê te sağ ol. Sağ ol, spas dikim. Alta dixwazî tema wî jî em li tema wî jî me got em ê binêrin me ji bîr kir em ya jî ez qetekî jî bime te jî katî jî kerem kev em tema wî jî binêrin ev me got Dalyan usta wek kebab çêkiriye bi rastî te tu tiş nexsû navê na goşt sade sadece goşt xwe tenê xwe ket navê bi rastî pir xweş çêbûye destê te sağ be. Sağ ol, spas. Dî dema xatirxwestinê ye em zêde dirêj nekin temaşevanên hêja bernama nan û dan li dûv tabê xweş gera xwe berdewam diket metbaxa me de îro me xwarinekî dî tevlî menûa xwe kir û em ê xatir bixwazin dema xatirxwestinê ye heta bernameyekî dî ser navê ekîba nan û dan em dibêjin bimîn xweşiyê de dem baş. Dekerem Dem baş.